habirehe muvuyo minji abe nayebuza tona shi atakarura kubatiro mu ihangwe abantu bakugende nyuma y'emigongo y'abandi ecabenchirebe kandi hatu results nzija khinduka zita ukashanguriye batine bantabuka nito hani tuntureba yaja tona mazima abantu ntubabana amagezi so agizire mbuyima bakwenda kushisha izina rya NRM mukatamisa bante kibina turebere ba registrars mu districts gatakushana bakubakoma abo kuteganisa ubururu bw'abantu azire kanda yayihanangiza tango doyi n'abantu abakozesa ubunda district levels muranga abantu abasinjire kwera biri nkora ya democracy omuntu yagenda omugongo g'omuntu ori yafuna ubururu 50 oguyafuna 0 aha chamber rwizoba no yenda kuranjiroriya azembu baciri muno babicondoza ebitongore byo kwerinda nibuzagumza muno bukora umurimo gwabyo bukucondoza kandi azangu nabona tango doyo tuwashime kubana correcting mistakes obunde zibireho umanara emadzengo akachiko tribunal neza kubereho aba lawyers rabene yacireje mishango kandi ekagicenshwe Nitwija kubantu wakira Gideon Senyomo ariko naturetera umurimo gwawe turabantu nimirimo ki eyibariyo bakora itari yemwe nemwe yakubasa kuturetera ubundi nito twagaininga inspiration kugira ngo tubone hitwatandikira tukore aha kasente emirimo je kugaya by the way yero kora kasente kahango kutino kutandika na kasente kace nacho chugwire abo kuba kace nko bakurgamwe cyango utakagira step 2 no banza waza ha step 1 byonebyo nkabe nifa ngo biteka techeho so kwara benatushika tuje kwantu mukuretera ubase okumanya abantemermo eyibarukora okwebonire okwerumirunji okweru kubatahiza okwebakozira abamani imwe numugiranke nkendofa ndisho numujireba nkeri mice ndisho numujireba nke y'abakopi ndisho nuko nkabantu abo bakozire babaje kandi bahereza ubujuruzi so wotatandikiraho aho kuteka ngo nahace nabwo bushumba butahwire nabwo burogo butahwire umuntu atandikira aho baraza rwo umuntu riba nabe cyamana tutandika kuteka ngo yakutira atambira bwiza abantu ko kuzumbarogo nati nebindi hatokashanga instrument tujigarize nyuma omwanya bo kugenda omisho mbone chikuru okuguma ha TV West okaguma noreba abantu nkaba okwariyo mbakora inshonga zitari zumwe na zumwe kutugamba mirimo ubundi abantu bateka ya office na naba bitkonta ya iro ubundi bari mu mirimo je y'abantu ibagaya ushanga nawe nkana yegaya ariko datona shati nyo kantine mu mati Justin tufatwa twakora ki mukantu tubereke mbu omurimo gono gori hine natina ko kacha koyine no basa kurebera abandi kakaba kacheche nyene umuntu achikwata habo kwa wano basa kutasya shirinje 13 mu izoba ataristo kubura amakaragara 10 ukataho akatura kawo kakatamu akatunguru hasigara istoche cyo boguzire nyuma bazi mukateka mukariyar karenga to kushana kuzari yamanda kushabiriza atakumanyara muhena nataramuhe akacene ko ngakorgamwe cyango otese gwa mbece tayise gwa mbyinje mbwe shatu wotatandikira no je kutandikariya kambaze nyo hakacayi kafe kanra yes konkantu wenda tubinje obworo omaka mwana umushawozi tureba at least umuntu yagira eciyata Gideon Senyomo naza kuba natwegitaho eshaha yona okwetwargayo twinaba budget boutique wo mucyaro rumunorondo ukora jareje ukabonera ntuza kwantu kwanjura abora beno yesiga nenjwara yawe ahano muri Mbarara yes opposite Central Market wa crossing aho muza kwanura aba budget boutique ababine buri kimwe cyone twatine nenjwara yo mucyara jwaraje urebekeje abantu bakwetitinisa nchimatayenga nkiwe ngo mucyara nchibachukuyamba okwetwargayo twine Gideon Senyomo ewerizo yaturetero ha atambwire natoreka abantu batari bamwe na bamwe irizo katurewe ubu yaturetera rero tukumze mu mission program ya sisimuka Gideon Ngomwe wa TV West amazana Senyomo Gideon zanorakana program ni sisimuka Senyomo Gideon ko nagamba amazina makashoshoche no murimo gwanje akashosho chaka turinkai tyo mabyipusel ekijungu aho murembo ramba twatayisa omucyara ogu akatandika mpora
yakora ati aine eduka binjo abajya TVS ejini bageta Chakara nyinda tumwache tonjeganira nawe Charity na Jemima bonje kushoborana mogo muri wa TVS akuteka teka untikubasika bitu bo abina maduka mahango bo bakagatandika bato bakatandikana sente zingaye bakabanza kuzo mu ishomero tutanke dukeryo bitu we yagura shikari ajgo zingaye yagura umugati agoba zingaye na mnungi wariyo kwa kuteka teka ngo oinaka sente kawo to kumawushi mukwano kata kakurete Madame Melda aje tuganira amazina je muri magumazire mbwire ki biti neza ro yankayi ekijungu akazaro mu kijungu itwa mushango magipsel nari Madame Melda to live TV tubasa kugira hihi je so tugamye amazina gawe umuntu munokora muri mukineza kwatota kafaye Kabare mnonga amazina niraka nicyo mpanji Melda enzarwa ya Kitagwenda district owasubirwa Isingiro Masa tugamba muri ogu muri muki umurumogu ni Chakara na grocery Chakara na grocery ibintu babiri muki harumu ubuhunga ibyo kunywa za sabuni buri kimwe cyona cyo kubanonda cyone cyo koza somuka umurimo yone abashiwashize mu kuzo murimo nkasanga ngo murumogu mbasa winirema experience ni mbasa nkareba ngo nugwe kubasa kumpereza ekinkwenda kandi tugukwenda gutandika capital yo kuboyine yona tukwatina kutandika eji business tugambashe ngo ya capital wagama capital umuntu ariyo kuna mnongo muri wa TV West akwenda kuzo muri munkogo capital eshimukuberi yazinga at least ekicyagwara kutandika na mnongo akuteka teka ngo tikubasika kine kitakubasika atajura umuntu wateka ngo ekintu tikubasika kureka okwicereza kwawe nko muntu nkwe kureta watandika business akwa business yanje eje nkagitandukanye na capital ya miliyoni 2 ntine kinyine ntine madara ntine kinyine kuko kubereba natandika mpora konka esankeza myaka ene naisya nindeba ngo ebinyiremu no kubiye yonjire nindeba ngo business yanje yonjire ikintu cyango kandi njiremo bintu ebitibya kabira byamani nindangu nyiremo ibintu ebinkubasa kora bangu nabariyo business zindi mwene Chakara nindangu nanye ninkora munonga miliyoni 2 tubaze tuziteteme okotini kintu cyona tubaze tuziteteme miliyoni 2 miliyoni 2 nkakoza samadara nagura fridge nanisha batu tuziteteme na munonga tubaza kugira tuziteteme tuti a miliyoni 2 noza kwata obusoda nubasa kwata obusoda ogura obusoda nkabutano okwate ogure minzani na munonga gwari okwe umuhereze obuhabuzingu nikibasika mazimani kibasika akubanka budgetinga nasanga nti drinks mbasa kutame mitwaro 10-15 ngoro obuhunga bwanje bw'emitwaro utantu gamba drinks na munonga akashonsho cyakantwera ogugwa ari umuka amuje hati anka drinks wakwata nkeji ka carton ka soda nikakarmu ziti wakaguza oguba ziti ntuna tuganira hati ntugura carton ya soda tujigura nko mutwaro usanga ntugiye aho 12 waza kuteka ibyo masanyarazi nacho usanga no jonka 15 mwe nabantu abariyo kwe mutakati nakora akuba 15 ko kuzigita no usanga umwizoba ukozara amagoba gawe gemutwaro nke5 mwe nabariyo ko abakuranga ibine capitonche tero na wagura bukatono 5 no basako kuteko nka samujuisi o adingemu nkebi nyine binoreba nyine ibintu bitakushana inamizi nyine soda ni corona juice yo butunda kekechiterevita abantu mbahereza ntyo mwe nabariyo kwa bine capitonche mutwara 210 notandika business mpora ufune cyo kwenda muri wa TV amazina Senyomo Gideon akashoshoche no murimo gwanje turinkaye turiyo agipsel omukijungu abakwetegeze rembo ramba kijungu wanoza ara Masaka Road egitano abinji macyaketa akushanga Katari Madame Melda ate twazagwe amandazi na mnonga ibintu nkebyo nubaza kurira hi tugani amanda mutiyana gushobora amandazi aguraki ebintu wona gobata ati amandaza gago koreba no gora pekti 15 ogihawe cha 5
mbwenu buri kimwe cyono ko kubira amabanzi emigati nono aninga wasinje bitano ezo bitano yine kikubuza kuba nizikongera mu capital yawe nco gumano yongera business egumane yanguka mbwenu kache no kache korobe no tandika no guza activity za mandazi otandika kweyongera zikabisha tu zikabina kwenja ukagumora ukahangu kukasangana nchakaro ine supermarket emyakena ebirungi tugamba birungi akwa nasa kubari aho arebe watamusente zawe akasinto wagumanoka kora ebirungi tugamba birungi myakejena na mnongogwe ayigomba murmogo ebirungi ebinkoreba mfoneremu mbase kuguramu poroti twaguramu motoka twakatandika business twine pichi hati twine motoka naba TV West nimwe mwaba muri yokwe mwe muherezo umusiza wanje nakora special ambaguta street sine chini tusondesa abana neturya mwentu yontu planning akombe kaka poroti kitu akitwaguzire kandi urangana za kuchikora okutancho muchakara abwa kusevinga 10 soda bitano ugita soda omubinte mukoreba byona ubuhunga sukari mbatse kuyamu poroti abana ne basoma kandi basomera mu masomero marungi umusiza nakora rya business nungi nindeba ngo tutasyo kwatanasana n'umuntu wo kutura nawo munju ukakora amagoba game tware tano kamwanzura mukagita kasangana mukoresha intu cyamana uri yachibese yagaga nanaza kwebuza we akachikora atagagamba kagampo kwatanza tunje kugamba kwatanza a million 2 we akari yo mboda muja mwagita mwayombeka unamnungo mchara ryokwe okwatanza tunje gamba kwatanza karunja karuma okwatanasani kandi bakwatanse bata okwatanasani manyise cyo mu family kora abori omukazi oyino musiza wawe mugambira namazima omujiro ayiza kugira ati mucyara ko nabananye ryo field na basakora ye mutware 5 etiyo mucyara byagenda bitaniyo base kumwongera kumwongera mani okamujiro ati nanye kunabandi yawizo bana balancinga nasanganye no he mutware 10 so reka tuzikwatenze 15 reka 5 tujongera business 10 tugisaving for tomorrow twase atugumana tukora tutyo akirete 2 ndete 3 tusanga tajangwe bereka tujongera business esatu tugisaving sange twafuna mebi tufoneremo omyake ne turebere tuyiho mucyakara no business yitu ya transport nyonja kwisya senyo mugiryo ngo mazina twino mucyara Melda kuruga kitagwenda akashweru isinjiro akakorera mbara no kuronda ki MP abandi mageta sente omundi yakuzo mucyakara asha nate atekateke kushanga buri mesi na buri mesi ogwe arazo mu business age bwara yije kushanga omuntu sanjire on business ya cyakara hariho kusanga customer yiza yaba customer wawe yakujatinka family yanjeji nantaro ndi nkonferdi omugihereze ebintu okawizi time ko kwezi kwawa omubanza oreba tubyarumu yareba wa mubanza munonga ahindure duka ebyo nibyo bizo tukurebamo twine muzunga tukafuna na capital nanje mobile mano sanga umuntu nayiza kurwanisa kutere bicukuri biye sente zifire mweno business nayo neza mebe amabanza abasashora emwe byanga konkebyo tibikuremesa kora nokora ogumana oreba no yega umuntu ya kugira ngo kuyateginya kunyagamu ni wochendeza ore gumano yegano ore amabanza no wochendeza aho business rugiye kugenda mu miso obabuze umunyetari yo kwa myaka yawe ibinyetari yo obabuze omuzira ari yokwe na mnonga akorebe gishati beso kabino mugambira ki obabuze bonkereza abantu bona baryokwe eminyeto abashomere batakafunire merimo munike kugayemeramo business no basa ko botakafunira murimo obuze muzira wawe yayine nke mutwara 5 obuye kwasiza business age kugira ngo necho washomere ncyakare kirebuke akuba business yono ko kugitanduko gikunzire cyakara uko kutandika ikintu kikunzire nacho nuko cyo kwereza cyo kwenda kuyama wagama mutwara 5 ubu tukujya kwendera ejo kumanyisa omuntu nasa kwata tugamba sentezi na mnongezo zo kutangira omuntu nasa kwata mitwara 5 mitwara 2 aje cyatandika then akure nkibasika mitwara 5 nikibasika no basa kugira oti koborekere fridge konkogure byo kunywa oguro no kasabo ka sukari otandike no pema deno tugoboto to kuba no ihya munobika ndahangana basa kwiza ka kutema paso kafugura haka fridge
ukatandika ukakora n'amatwara abiri wabo oine meshtekate kucyo kugira ngo kore nayo no kora kwano basa kugenda mu katare osubure nyanya osubure bukatunguro biteka bitandike kuhereza capital yo kwihamira ukashoma ringoki nkamara senior 4 na soma certificate in accountancy aho no nakomere ngatunga umusiza kantwara indonzi Omina TV West ebigambo nibyo akashonsho kino mu gwanje tukureta abantu aba bakashoma ayine certificate yeyo mu accounting that means nabasa kubara sente that means ayine mekibaro mutugweye kunkabaze kutandika mpora yakora yazarengora yakabura ebigambo nibyo ekikuru no kwihama yebikire gi abina bacyara narabami ekintu cyo kwatanisa cyaba kikuru mu business twarebera izoba ekintu cyo kusavinga umwami ya leta 5 na n'umushaya ya leta 5 bakasavinga myakena bakagura plot bakatunga umwami akarga picha kaza motoka ejeka ninja eriyo niyokora niko nukuteka ebine bigambo bya charity nagamba ino mushija ahurire onga ino mucyara ahurire ebyo mukopera charity cyo butunji awakire ninja kwisa nyinchakare n'oburu bwa abameya arengora city ra district na ba chairpersons izo bari anyenchakare nani ngambo bururo tuwa electoral commission n'oburu bwa NRM primaries abeje kwatira NRM kibina ebyo ntukwantu bikwisia obutunu a TV West kurgo mukasheshe mpako mwabaze kugamba no haya singa bateranka ekitomi bitu no ho washara mukujango nyona argamu revi kayebembere dentwarga arwa mukaga ebirabe na mukaga umusaye kaceka ekinhiro mirakoreki mirankongere bakereza enyama ne bakongere ndijo omere then bakongere abakire kangaro mu studio Jemima na charity cyo butunyi bagumze na program ya simuka na sigan senyumo Gideon aho murembo rwambara imuka ojindo kore wabare mnonga Gideon tukwesimisa webare gumano kora nko korukora mukama kutero mjisha kandi kaya wajongere musente nebindi kabo kwaniwe shayo na turache kukoraho umurimo gwawo mwe ntinkumanya ahitora atanditsiri nite turakuronde ninga ni waratoronde inja wamreba empangare arebe kariyo mushichumuto ino mushija we bakozire kandi aho nho bahika ogunakoraho gwakoraha ogwareteraha batameza then baronde kinde kimire kwambagura bakakorasa enkwata nsomo maka ninunji kandi wahura ina na degree mu accounting at least ebyo nakabiteka hansi yajata atireka nkore business niza kwa applying skills zinatunjire ishomero bundi twabashomero takaga yo muri mojota out kanshomero maybe obushomesa ninga any other course yo shomero tati mwe naza kugenda mu abarande bo mbuhunga no mu micere na naci aha reka tubingo bworo omitima yitu mushaho zitu hamwe na no makagito program ya sisimka mutemuneje no mishe dachikanasha tunishatu ezaraba omurushahe mwe tuchkwinire binji konko bwa hatikati zo mukamuno kace tuzagaraka n'impapura z'amakuru New Vision na Bukede twabutunje mu studios mutakarga TV West. Mwana no avonu gomani obo radio wese kwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekarisize embaga yo mwaka eyekiriro mirakongere enjoy your money and radio west ekutusako David Tutalo ngange ngenda kubeerayo nnyo mu kinihiro mirankongere anti nga biri mu mukaaga endonge genda kaba wabayimbi banji nnyonnyo kigenda kubeera kikambwe nnyo ndongo ku ndongo lukoba ku lukoba David umwe izo mu kinihiro mirankongere osibe no shayaya n'abahereza ba radio west bishagikirwe otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake katakutuhenda kandi akajenyako
tabora mamarwa niwe naza kubahereza nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa mwizi reka ndeteye ibitoki nk'ikumi n'esano yimwe abataka mu nkwate amakaga kanga kandi nenye nomangu baro bampa omukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira omuntu wono wagambira ekintu eki nangwa kumanyisa buri nye nakugambira nakweshengereza akuba nakirebera ekyo tinkakikora kasha kirakuyotenda amakaga ngendoronda Dada wira nkoko I love you sweet, I love you sweetheart, shobangirirwe, I love you. buri mwaka mwana no avona gomani obo radio wese kwemukira emyaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga y'omwaka ey'ekiriro mirakongere Muri bulungi obanga muri bubi, tuli bulungi abakazi batubye, muri reje ninga marire kubi. Bim, shukrani msidio kwa masantebiro abuna mukangenza kwa ndio mchishayi kacheka omukinihiro mira nkongere okutangulira guri omuto gumegonka mwije mwena tutere vibes on vibes. You know what it is? Bim! Yekire kirihiro nakongere ebirabira mukaga opejo ko kwa mushanju otaferwa ntongo tigana tira abeshonga ziringi abeshonga bari omukirihiro entongo ziryaho entongo 12 mukaga entongo 2 mukaga abeshonga 2 mukaga otaferwa kirihiro bimira kongere no kumira wacha izo mukiniro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba radio west bishagikirwe Shemeza amagara uri kurabira aha program Rinda umubiri buri wa mukaga shahemwe zakashishi aha TV West. ebyizo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora n'ebindi bingi chiri sisimu kao chineje mimayibare hamwe na Charity kandi ntusimiwe chiri nitwe kandi ko kutwatwa bagambire tubinire binjo kusyashaha ishatu zenyine impapura z'amakuru New Vision hamwe na Nabukede twabitunje no mu studios amutwe New Vision baja PDM best worst districts named za district zito kuzikozere umuchwatine na center za PDM habazirire abakomere abazi bahire nkabaka bahe bicweka ngwenuye endero nkejo nibatambarire nibatambarire majambu ba beneficiaries bakwingana miliyoni 2 emitwaro 89 kakaga beneficiaries already abo nubo ba testing jo samples ezibataire bakari akasente kita kutwatiriyo kakakore ekigenderera minga bitu tumanga miliyoni zingahi abatunjire
sentezi then tuboneho miliyoni 2 abantu bo bakoze babe benefitinjire babireto just ndiyo ninyebuza kugira ngo ngenda ngo shomera byona nindeba omu district za performingireje nindeba muntunga mu rukunjiri amuru mani binji bushenyi kabare ninjireba tunga mo high five yego no twara ko kabare maba noza kuba no bireba program okuya kozire omuchanga chawe Museveni meets FAO Director General ugunowa Food and Agriculture Organization debe babene bagamba aha State House kandi beza kuyamba bita ihanga aggravated NRM aspirants will get justice. Museveni says echencho chandike chagambira zengu imaboko y'umurigunya bakibobururu rwanje bibyona zengu ha batiro tribunal yaba lawyers irabene sorting enshonga zabo abuke mishango ni nyinji hari abatakamanyire ba representatives babo kuri obururo butwarijeremo bwa ba MPs hati nyancha kaduru mtuza kutero bwa ba mayor na chairpersons na councillors ebizo byone adinga nizare twewundu yes Uganda burdened by syphilis hepatitis infections syphilis ari munyankora nibachetachi bajangu echechizibu kiri munche yongera ngo hamuna na new HIV infections ziri munze yongera omwihanga abakati nibagira mbu down from 100,000 in 2004 had to in iwe tuchine bizibombo kwatine nebyamagara muna abanyarwanda tugeze aho twerinde kandi turebe already hundi abatunje kizibeki okuba kubasa kutambira byona babireta ebya PDM imbere ba New Vision 5-year-old dies in accident at Garuga namakuru go busasi munonga ogomwana aferirom accident Entebbe couple killer was trained eri akapo yaberjira heru ekakoraho akabagana n'aba family bakubakuruse kuruga hereje myaka yona ececiro bakabita hatene bajangu wabisire kurujira kuchondoza kwa police na basakwa yabaluchinda bukatarara tsigire max zona bibi police echerimune chondoza turebere hinira kerisho huire baramuntu baronda mukama weriraka ebe byona New Vision yabukuretera umbwinji untureba 1.2 million hectares of central forest reserves secured. Uganda's forest cover currently stands at only 12.6%. Barimuntu bagezaho kujamba at least itwabarimuntu tutahira ubundi evera bya government barimuntu babyegaruriza omikono yabo mwarimu teachers making a difference chimune gender message campaign iwo mushomesa n'ikintu bukugucyo bwo umuntu okose busa kujambo abana tabaka ubundi bitana bya class byonka nko mwana yarwo mu ngaro zawe ubundi abonire n'ingashi umutebekanisizense ya heru ibyo nababukuretera buru akashatu yetunjire mu Katoto magazine and munende n'amagamba bya beauty pageants Little Miss Uganda no manya hochi noha harimo activities nyingi z'abana okushoma okushedinga abana barebe bushani barebe abanda abana mashomera gandi activities zo kuyamba umwana wakaguma engaged atakafera ketunjira burura kashatu omu New Vision nibinji turebe kuba kubasa kurebera chiruka chawe study materials pass all level of chemistry competence based njije bagireta nabajambu baramuntu bagamba minte bukwatine na sickle cell burden nabajamari elsewhere to reduce sickle cell burden Teso natives advised dereba ejendwala ya sickle cell okuba kwasa kujetambira community news amakuru ukurwo mbicoka binji nindeba chenjojo villages quench thirst after getting piped water tuine chiruhura bikwatine na karuru nindeba ha rujo chimushabe nindeba gunwara biremu nindeba na abira member of parliament tuine obusinje
nawe nagamba ki byona babireta ebyajinja ebyakumi masindi kata kwingambe chendeke ki twaza kuri mu sports gender equality take center stage ibine bikwatene na sports Uganda cruise past Nigeria Uganda banks 9 medals bazihire nkahi bibi ndeba Africa under 18 and under 20 athletics championships Chan fever is here ntubura yo weeks kibiri tukuzo mu African Nations Championships bibi babireta amakuru ni menji yashirinje 12 zonka nobasa kwetu njoro papororu a petrol stations supermarkets ba agent bitu abetoriri hanga utakafera kutugora paporo New Vision okashomari ebyo binakugambira mwe nebindi binji bakwinira amakuru menji katurebe bya bukedde no rimo Uganda indana bajanti ebizuse ku baby eyafudde nga bamutendeko kuvuga pichi bambi arwaha ebamuzoyireho nabyo babikonjera mu paporo rwa bukedde. Then ahana badranti Donald Trump tabukido wa Israeli agwa makuru nagono mugamanye biri kugenda misho hagati ya Iran hamwe na Israel orutaro rwo rumbatirman batansiganira ugambo nemundu nebyo kurwanisa binji berwaha ukuza amatikira ga kabaka agwa murundi ogwasa tumwebiri katikiro mayigatongo zaka wefube wo kusimbe mituba no kurunde njuchi mu nimiro zemwanyi nabwo cyo nabyo nabasa kubirebo byetegereze turi mu matikira ga kabaka agwa murundo gwasha tunebere se kabaka chabagu yatandikirwako okwabakatikiro ba Buganda damura arwaha no ija kuba no mureba no shoborekerwa ebya Buganda okubyatandikira ku birenge gendo misho orupapura norwa bukedde then and bajanti rwachi URA tawanya basubuzi ngedamo kebere mali je basasulide emisoro kamisona ali wano addamu ebibuzo byo byonna birwaha kantu batwache birwe twashashwire kandi ogaruka mu kubikebera cyo ncyakire kimbone muturusiye biryaha ushaka no shoborokerwa then ahandi amakuru agandi agunta kwendoferwa bajanti officer wa police bamukunyiza mu gwa Katanga okuno kwita omujenzi owarjiro magaraga bwo kwitwa Henry Katanga kandi hataro police officer nawe obatiro mu kubuzubwa akanana katano ahanshonganiyemwe ensitano y'ebyobufuzi nsonga nkuru nnyo mu kaseera kano kumanya tuvawa tulagawa nyayiseewo kibina kyekize kipya ate bagende byonna katwano bagamba ntakamyufu ka NRM ebifo byekalese kayuziza berwaha nabino jakwano byetegereza in case beno buzora abantu batakubicenga bukede yargaye mukasheshe keizoberi okubasa okubikuganira je nahabwecho ni nyenda ngo tungora papuro na shiringi 10 no ishakwano manyebiri kwogaho utakaze nyuma y'amahurure nko kuntura ni pramba bugamba pejite ya iya sente mbajante ngeri muna Uganda jana afuna ku sente za government okutumbure emfuna ye PDM manyabiya byo kweko katkuza kuri batereba hamwe bakozireje abandi bakozire kubi mbeshate bwe no kutera mtochi tukahikahare orupapura ya tureba ha makuraga kwatena ba celebrities banyu nindeba ho Levikson ne Desire Ruzinda babikoze obakabadi nutureba hwa hazi Levikson he know wajwe chereka ring and everyone is asking abasa kuba ari Desire Ruzinda like it is always been said abasa kuba hine bicambire mbice then what would have like gone wrong birya Shiba Kalunji achamudabayizi abashanzire nkahi yaryaha utakafero kwa kitire baby cool ayogede kubya sajale ataho kandi je habo kwari bingane debende byinji mwisha kwa no byerebere byemuzana ndukendera papuro nabajante chaburamu Tanzania ekubye bituri mu Uganda cranes but checking mbere byo nabuhire bareba harye byina cecuburamu berwaha bajangu kwegamba tuchaburamu then we bamwita ntambi arese yingine mpya
nawera kwegambe chuma chipya nyonyonyo kwegamba njaba kubanja chikora njabareka biriyo mu papura rwitu orwa bukede aho nantakwenda ngunyegweho ahabwesha mbwenu nukwe nabasa okujaburiraho ntyo norwa shiringi 10 iwari kubasa kushoma Uganda ukabyetegereza rutunje kurwa agent wa Vision Group rutunje kurga omu supermarket rutunje kurga hadukeze zijyaho awanyeze kuzuguza nzazirinkaho heru kana nabo kuzitambuza hankuto esente nizo zumwe shiringi 10 no more no less. Program ya sisimuka haichere muneja ndo misho ibintu bifitakwasa kurozaho umbijo mu rupapuro rwa New Vision hamwe na n'urupapura orabukede ninde babudacika bwitu buri bino bugenda katuzo mukamuro kace tuzakwanta tugaruka tukubanjura binji ebituru umuntu tuzagambaho mu program yeje mutakarga TV West. Ebyizo mu papura z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oboraro burungi abana nibariyaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi abo kwantu jangu yabemishe twarebeshaga amaso kimanyisa okurebeshaga moti niyo evidence omukyala yazo mu mico abo ko mwene basakukorwa konka etashohora obumwe na bumwe hariho embere zo muntu ari kuzamu so muntu kogwe nabanashesha ta for example okay we bari munonga ngejo part ni yo yokushesha neroho dene yo kushohoza biriya nyikubita correct aho kushesha na naho mukazi ari kuzarira biri neighbors konka nemihande takushana eri hamwe konka nemihande takushana atuna ninde buri yasiribirira tine outlet nabayine aho kusheshera nari restaurant konka tine bukazi bajayina konka ejo no mu buhangwa nchanchi mayisangu mu buhangwa bwe ino kuyaburabura nako kakeba mu buhangwa bwo muntu hine structures aizi kubaniziruga so just structure yabe takozirwe ni cyane kimanyisa ngo mukazi yes nabasa kugira kurebeka nko mukazi kongo shanga tine nyinenda konga ezo conditions kwakubuzo kureba bashaho abatendeshirwe bamubuza bakabuza waragira omisho nenga tokazagamo bakamureba oyina mabere toyine mabere abo kwa omukazi ori kubanazo mu mico ashime kwa ine bicweka byona ebikumwereka ngo mukazi kimanyisa bwene patekaza mico nebasoba za mutine nobasa kushanga atakuzamu abo kwa hine connection nobasa kushanga tine kitukweta secondary sexual characteristics okumera amabere oshanga tine pubic hair oshanga atine bwenu yesu nobasa kumureba ngo obukazi bukozirwe kitukweta ngo naheru kongo munda ibicweka tibikozirwe omucharo we no rukubatine nyine ndakwa twagira ngo entebekanisa yo mubiri nashi obutafari bwo mubiri kurugira leva hiburu kwa buri nibwija informinga nyinenda aka lining komunda ko nikagenda kara kari kutegereza omwana abantu manya ngo umugasho gwa nyinenda no kugira omwana so nyinenda ke kuja yayitebekanisa yayara ku enderi kwetagire mu yamara eyarura konke ntebekanisa ejo ne ruga directly kurwo mu bwonko yes obutafari bwo bwonko obwe obutafari bwa bwishaho bya nyinenda ebyo byamahuriraga ebyo byona byo mu guteka nyinenda neje tebekanisa iyo yala yamara kwara ekategereza omwana kuzamu
omwana akabura neza kwarura ekitande kitendura yarura so ekyo process negumiza mu buri kwezi until omuntu yahise emyaka 49 akamanya ngo yacura ahabo batwagira ngo byono umubiri bwene ubwine kuba gwetebekanisiza no basa kuba ino ubwonko narisho umutwe konka nitata kumanya parts ziri kumisinga mu ninga she bizimba biri a level so nishanchi kimanyisa no basa kuba uri kurebekora inomo konka hine akari kubura so washango takuza mu mico y'ikirungi okwikirira abashaho abo tukweta gynecologist kandi abashaho bo ni batakwa kwera okureba ngo baku investigatinga ningashi bakora tests ezikwereka ekizibu kirinka nkata umunandiyo ninza how do you find out akaka abaramu ngo hormones zimanya tuzatebya ngo birwoko bizoko nazo nwisha kuziboneza tuzabitebya so omushaho kakuganira n'umucyara ow'emyaka ejo narishi akamuchebera then nabaza kumanya ati enshonga buri nebasa kuberya n'umuchebera twateka ngo enshonga nebasa kubera inko mu bwonko nitukora ekitukweta brain CT scan ninga MRI abo kwaneza kutwereka harimo ekizimba eki kiryo mu kicweke kitukuteka mu nico kizibu nari kirya handi pituitary na hypothalamus ebyo then kuturi kumara tuchebera ntwasa kora scan nayo eyo munda okureba ibishabo by'amahuri birimu nyinenda yerimu twamara tuchebera eshagama ntwanchebera obutafari obutukweta hormones obutafari bwo mukazi obuntujeta estrogen niko obutafari obukora omukazi then tuchebera nekitukweta prolactin abantu tumanya prolactin ke kuberi nyingi munonga prolactin ejo neba nanka pituitary niyeri kujizara mbwenu kutukushanga ejo prolactin eri nyingi then obuncha tukigambira sango kizimba kuri ekiriyo nabasa kuba hine kizimba ekiri nko mu bwonko nubwo protein signs z'obuzimba z'ekizimba ejo chenche horeza ebitakuye yes then of course omushaho inachi tukweta clinical exam omushaho shemekwa nakuchebera akakutaka tanda akamurika hansi akareba obukazi buruho kuburabe buruho bukozi gweje bwijwiye ninga necireka yes akano basa kushanga either busibire ninga shiburuho konka necireka buri mwaka mwana no avonu gomani obo radio wese kwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriyo mirakongere enjoy your money and Radio West ekutusako David Tutalo nyange ngenda kubeerayo nnyo mu kinihiro mirankongere anti nga 26 endonge genda kaba wabayimbi banji nnyonnyonyo kigenda kubeera kikambwe nnyo ndongo ku ndongo lukoba ku lukoba David umwe izo mu kinihiro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe twegiteho aha programu yareba hindukire ahitoro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabe nireba ntukanitegateka ngo kuza kushwera ntabaza kuba nanga ko mwikuru aineke mwani ni expectations ezinabenye konkanamba wana ekeriyo kujya mu shwe bomusheja okutina hanga natabantu tayayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga eche barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yayoruga. Very good form. Show headmaster asata jireba.
yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cyo wabenoko abashomeza kunabemba rebo mu ishomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte barabiremu kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahina ze kiro aha TV West Honga buri mwaka mwana nokichenga nekinipiro kwa mushazo mwana nokichenga yo ebiro abiri na mukaga ekinihiro mirankongere baranyata Ivan Murunji umuhereza wa program yakagwariga na Katonya Zibi Radio Sigama Mpulire amazina ni Razak Banks the truck driver kanomvugi w'empango. Yes, and Baba's Charity ni nyatabantu mwena especially abachara bagenzi banje kubasa kuja tukabasa kushemerwa ebiro abiri na mukaga byo kwa mshanjo ntuje kuba turikacheka and as usual ntuje kuba tunyekinihiro citu ndabeta kuja mwije tuja kuze hamwe ebiro abiri na mukaga byo kwa mshanjo kacheka aha kintu kiteswe kinihiro mirankongere Ivan Murunji myaba ndiho moniza kubandiyo iwe kikuru tandika ku sonda center zawe omutwaro gumwe gonka kacheka ebiro abiri na mukaga orwa mukaga so please come mwije tubase kushemerwa ntuje kuba twine byo kuriya ntuje kuba twine abeshongozo ntuje kuba twine yebintu bitarumwe namwe twende kwa turi kacheka ebiro abiri na mukaga byo kwa mushanju ija shemerwa na Ivan Murunji shemerwa na staff yona ya Radio West katani ku mwaka gwa 10 cyenda na mwenda turusha gusa myaka 2 na mukaga damu shinjo mutwaro gumwe izo mukiniro mirankongere n'abanyabuzaye n'abanyamikago osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagishirwe Nyakazo People's Circle Katatumba Academy Solar Today Herbal Life Uganda Golden Choice Parts Uganda Limited Wendi Mobile MTN na Pepsi. Nehinda. Simka ochine Jemima Ibare hamwe na Chobutungi Charity tugambira ngo kinhiro mirankongere kirya harwigirwawe nikitera kodi ekiri kwija kone kibaho izwa ry'urwa mukaga ahabwa weekage birabiri na mukaga kwezi kwito kwa mushanju abo mwako gurahanga tuhire ogwe 2025 ekine kinte kiri kubaho buri mwaka ekingwa nangomanye nguburu kwa mushanju no kichenga karo kwinduraho turi mu kwa mushanju turiyatekami omanye ngo kwa mushanju kwaza kuhika no kutyaza mino o kamera bakakongera cyesere kinhiro mirankongere ninkweta yo mshija we yo mukazi we mukeyikura muguruso mwana mwije okuno kushemererwa ko mwaka okurahanga yatuterireho ogomantwerundana tukabasa kushemererwa hamwe tukarya hamwe tukazina hamwe kwegamba buri kintu cyona tukabasa kucisharinga hamwe omuchayi kacheka okutandikana na omurturuturu orwizoberye eriye birabiri na mukaga mpaka orturuturu orwizoberye birabiri na mushanju tinkwenda rwe kwaso omundu gumo mwaka gendo shemererweho niyo base kumangwa akasenta kokozire nako wakashemerwa muhire hecho akasente tukwenda kahango nakasente kacho mutwaro gumwe gwo kutahamu ukarya bakakongera ukarabeshongoze nkuyanja kandi ukabasana no kurelatingana na abakozi ba Vision Group abarimo TV West hamwe na Radio West na platforms ezindi zona ezitwine aha omurburenge rwizoba mbwene tebekana so mutwaro gwawe gwonka ocherekare
okwata entebe yo misho timu harimwe enshonga za arebadi ninga Chenero tuena ntushana ekiko nokore ngo wacera imabara muno batubuza ngo entongo neza shazinga hiba ishaisha tuntuza kwa twatanje kusavinga debe kangu wija kare otahemu mweno otandika planning ori kumanyambu ora mukaga noza ko uri muri imbara haro binja bana muno barugantunga mo kabare bushenyi mwije kare maboko enda kumira entongo tuza kwa tusavinga shaisha tu obe washira gete abantu bantungamo erizoba turiyo mwanya gwanyu mukatare rubare no iturabe turi nanabahereza bitu ba Radio West hamwe na TV West tuza kwa turiyo ntwenda kuba manya muza kwa numangure birabubi twarwo mukatare turiyo wa mugomeka tete exactly iroko treve eje weekend tuza kushemerera ibya fayo echinira miranko jere ora mukaga na mukaga achai kacheka tuza kuba tubarizira ebi atabaraze nibyo nugoma go bago baratunga ntuza kwanta gumeza ntubagambere birabene bifa omisho kutwarga yo twaje no mu district ya Isinjiro ntureba district ya Isinjiro ne mu murgezo districts ezirimo nziteganisibwa ekizibe umurujunge kitwakwesire teenage pregnancies kushanga abana babishiki bakutwarenda kimayisa nabajira mu nshonga zo mbonano batakashikire ninga sample ho mugikozire konkana nabo research ne yereka mbu ne mu district seze zukuteganisibwa ece kizibu kare manya ubundi ne ukora tereje yiwagamba kuri ya chewasi yes ntorena ne Isinjiro mu neteganisibwa ece kizibu abana of course nibinji ebikurete nshongezo and umwe bamwe ushanga abana babishiki tabajire mu mashome no merisho marukurunda n'abana ushanga school drop out erya higuru nibinje biri mu biretece kizibu kunkana nibwo nicoka Isinjiro wagambana naha abana kuzamashomero nibasa kugire kina picking aho abo kuba mbakira kuterwa ihunga baterwa rubare enjire gwa yera buri kimwe cyona ushanga ibintu byona byaza hansi obunde ntasiya yabo yahika yajabirram kandi kibire yo gumwe kibire yo ibiri kibire emironde minji samherguza bantu basika kugira ngo abana during that period abindi mamba rwo mashimera kugira ngo school fees ne kebura amherguza boshanga abana bahendera bagire umbintu kebyo batino alternative so hatkwa gambo tyo natanka ku drawing niara kugira ngo that might be one of the causes konkanchi maisa ngo still we have to check out turebe can't we have an alternative in case twagumantugire bizobo nkebi tine kitwakubasa gukora kugira ngo abana batubarinde tubasiye handa hace nabo bije bagire nyencha kare era haca hakire kutari kugira ngo batekwe bafero muri yago minji but anyways God is with us. Kandi koko wagamantu mana ni Isinjiro ne hosting aba refugees ku rugo mu mahanga gatari gamwe na gamwe atobunda abana bija ubunde mbera terije bahindera bagira mu nshonga zo mbonano baciri bato hata ushanga twatunge kizibu cy'abana kuzara abana batahi babo mbinto abamwe baferire mu ryo kwe kuzara complications nyinji and of course wafuna generation umwana rubunazara mutahi weye obwora hono yibukuru gabo koriya niwe nobotakekorire mwene kizibu cyangwa munonga kimukiteganisa bebembezi konka umunyamakuru witu Ruth Nwamanya ho muri Isinjiro hinabagambiro nabo kare kizibu cyabire wabebembezi muri muno mukora ki harona institutions ziturebere ndizurgayo zukuyamba abana ubundi hano mari umwana bwakuzara ecaro cyona tukamugambaho umwana kiyanga n'umwana we yazara kamwanga ukamangwe hataho umwana ukareba ngo ni weto yine muramwatine horo muno gender wakaturebe hino organizations amana na institutions zurigireyo azukuyamba abana nkabo ubundi zikabegese ibintu byo mukono mwene nibinji ntonda turebe ahanshongezi kandi Ruth Nwamanya hinabagambiro nabo naza kuba naturambura nshonga eji hamwe na nebiri umune bukora kugira ngo ubundi abana bazara bacira bato batakayeho amasiko bagire cyo bayegasira nyensia katwakire ejembozi TV West twabakira program yetu ya Simka kandi mukashojoro cyakitu akokoza umfurdi tukakwihirayo inshunge z'urufayo tukazikuretera ha TV yawe ni mukazimanya erizoba turi
muri Kabuyanda umugombora ya Kabuyanda aho bakwita Kanywamizi ni kimwe ahacicweka n'ingasha Kabuyanda yo gutwariza hamwe ni kimwe ahacicweka ikimanuro mununga n'igashigambira mununga nke kine cases z'abana babishikwa bwo mushomero n'abana nabojo bakatandika families n'abamo bakazana ubwo abakiriya abana so erizo batako mu Kabuyanda mu Kanywamizi kandi na mununga twahika ahitendekero eri jerezeho mununga kumuna n'abana bo mu byaro abazire abashurwe abamubina abana kureba ngo babahereza skills n'ingasho bagire imirimo y'imikono babegesa rero batyo bagire kibayega babies abo kuba abana bakweza kuzara abakiriya abana bato bataruka makabakiriya abana bato bazara abandi bana ushanga ukubaho kwabakubiye erizoba nayegitwaho umucyaro w'amazina gawe amazina n'abayikarusi yasi so umucyaro kunaza kugenda natugambira we bice ahabya kumanya n'ingashibinji ahabya kumanya abana nibigenda bita okushwerwa okuzara abakiriya abana bato mu kirgarici kandi government ningo muntu ndijo wena abase gukora cyaha kinteje so twagenda tukaza abana abuzere no mbyaro bari abana bato bazire bina abana n'ingashobashurwe oshanjire buremezi ki iwe ngo muntu rwabashomeza ningo rwebembera institute Robare nyamakuru witu challenges turi kureba na mungu y'abana turi kushanga mu cyaro bari gucuma bashanga bashwerewa kashobere iyo kubanza challenge mushanga umwana atine cyo kubasa kweyamsa bari mu families mukamwe norangu embira zabo nini yiga mwana ushanga yashimwe under age bamutwekera atakashize myaka umushanga umwana abazire beye bagiro mu domestic violence ninge muhondano yo mu maka umwana wo gwecumuretera yayitamwa nawe yakora decision yo kugira ngo azecweba kandi ahendera ariyo nabona mwe turebere challenges shanga umukazi ayino mwana atakwasa no kumugurura akasabona ko kumunabisa atakwasa kumugurura na kapampa umurembe gwa hati atakubasa kumugurura nangu nakatete yakugura shiringi 12 mweno reba ngo ruyare abishabo ningashaba kazabo begwire amasiko ubu n'uburemezi ubu kureba abana bo maheza kubavugana kandi abashomesa babo nshobeye kuba mu n'uburemezi ubu kuvugana ukushomeza ningo kumaintaininga abana babarabe mu mberejo nitwe nk'abashomesa b'abana aba twino buremezi bwinshi abo kuba umukazi kari kwiza n'umwana weyi nabana yetagwa kurebererwa umwana ubwo nabana yitaga kurebererwa abo kwa winji tubatakwenda ngo abana baye babintu mu class so challenge yitwine niyo kugira ngo tubatwine kubarondera ba baby minders kandi abana bo tukabarisa emere tari yo gungu bwishomero somba bine kuriya emere eyaburizo kandi challenge ndizo nushanga umukazi atakwatagana niba uko bamushwiye atoshanga umwe twamwihayo twageza aho umwe twamwihayo kandi uza kushanga haho nkubwire atoshanga umushija yamutera yamubinga ngo akakora decision yo kuzomushomero kandi hati byongera gusizikarira kimwe kigezaho kugambaho no mushija we umwembera eyenda ku banki yatebekana ukamwe norengu aroho buremezi abo ko mushija nawe nabana yenda kakeyumuka ayenda kutekerwa abamwe no shanga bashwirwa basiza bo kunywa kamarwa
abashija batine keya takwenda kumanya umwana umwayarwara umwana yazwara kintu umukazi yasho mweno shanga abakazi obwiro bwingi nuwayekorire family kandi umwana ine myaka 18 ayino twana twazire beni funa challenge yo kumwegisa umwana ushanga atayegaje umwe aho kubana abana yosa baza koromuzi aza kugura akahunga ko kusigira abantu mukana n'umushija mwene twine challenge yo kusomesa abana abo. Okay, tukiri ahari Kanomezi Vocational Institute, Madam Lucy, otwiro mu community. Yes. Ingumeme yake yo maziremu. Ungenje riyo kwebembera institute kandi riyo mu community n'abana no bihe mu community jo bundo n'abahariho konka binje n'abarugoma. Niki tukurugera abana babinje batyo mununga barwo mu mashomero bakaza marriage n'ika bakaza kuzana. Niki challenge urugera research yite yitkozire ubiro twamara ntonda abana aba eshonga nkuru munonga yitugerezeho kureba n'ingundano y'umwaka. Ingundano y'umwaka abazire kuba futandika kurwanagana atabana beho masiko abana baturuka umumaka gabo. Then indizo challenge itsangire umucweko abo kuba harimo dropouts bingi harimo abana bingi batari kweza cyamushanju batari kweza secondary wachereza yagira mu secondary takamara sinya yakana mbenu ekikuretere echo challenge ejo nyondebere ngo nitekateka ni nabebembeze nabo tubashimye tubakozero mu mwo bashimye kwano bakora ahabo kusensitizinga amazire ba LC1 chairperson bakagambira bakegesa abazire umugasho bw'umwana kushoma mwena yo ndebere yaba challenge yo kuretera abana barga umakagabo ningase bashwerwa bakiri bato kandi ningashi bakarema kwendera inshomo yabo. Imaniza kanamiza no kumata gumoba umuzibara kweki ogumisha tu bararati zikabure cyo kurya kandi ukozire byawe murawa rega abana bawe wakunde cy'urukundo kandi wahinga wawe murabyasa nabyo bitaye ngo wimeka business nkeje murawa kuri wafuna umupira tunzira yagura stage ugendera nyine akagenda n'amazira kizaba yansiga banajya kanyize nyege ndebero mwana wanjye nafuna sente ato uwo funendo ko ine myaka enga ayi ni 17 abana ba uko kurwo mashumiro kugirenda bacira bato kushwerwa yaza ko kuruta mu cicweko kazi tamukira mu cicweka ene burutuze n'ahanda y'ibyakurabiri nkiyo cyo kureba tukoreke awe bari munonga nindikateka kumara hwecho cyabana cyo kushwerwa bacira mato no kwenushuma icyo kubanza community neyetenga sensitization neyetenga kushomesebwa icyo kinkureba kigenshonga nkuru abo kuba abantu they are not aware so n'abantu balakinga awareness about education and early marriages so no kugira ngo abebembezi abo kuba abebembezi n'umushika abantu benshi abebembezi kutandikira LC1 okuguzamu mazima tusensitizing ebicweka bitu ebiturukuruga munonga ekyakanyamizi hamwe n'ebindi ebikihererire tusensitizing tutandikira mu makanisa twegesa abakazi twegesa abazire tuboreke ngo umwana yaba atashomere hine ecyari kwiza kuba umwirungu n'isho kandi ekindi tuzumirire domestic violence imbundano yo mu maka kunka nindeba ntecho umunyamakuru witu nikiretera na nabana bakuba kusherwa bakiri bato umwe mind yeneba itaka kuzire yo kutandika maka ati kiretera naco
cyaguma nicyongerera aha ari marriages because kuriya n'ubarwana naragakuru bo kurwana atamwe nawe ikintu cyo cyakuba namanye mwene twarwana se cya ari marriages abo pani ndeba ngo niyo shonga nkuru munonga eri kuretera iruzibe byona umuri kanyisi kandi nyengera kubamanya isanzwe umwana kari kuba ayegere skill niba wamaraga ikikwetaga no kugiha ikibanza abo kuba no wamuhereza umurumo uburyo mushagama uburyo magarage ubwarfanambe so mbwe n'abazire skill mugireyo muke kintu cyamana munonga uko umwana yashoma n'cyamazima nabasa kuronda umurimo yaba nayenda ningata kwenda gukwa nabasa kwitandikiraho umurimo immediately yargahishe nangwa bamwe batandika gukora wenda still at school. Yes. Okay. Mwebale munonga muri program simka kandi ubwo yabari Madam Rose wa Kanamezi Vocational Institution Kabuyanda kandi ubwo umwuga gwe biyayehire gumaniha yabishabo byo no kubiyabiro kubyagenze byatireka mbegese kubaraye biseho kandi mazima testimonies mwazireba abana bari begisabo Meanwhile, twaruturonda umubazi wo kumaraho ari marriages kiri ahanshunga ya abana kuguma uburyaho barga mnongo mu mashomero namno abana babishicabo barga mnongo mu mashomero bashwerwa bakiri abana bato aterizo batwakoretera aho mugenyo ndijo twaronda umugeni wo kugira ngo ubundi n'uwari yo murayini n'ibintu byo kushoma mu district ye isinjiro naza kutoyanjura nabwanyuma tugambere icyakumanya hanshunge ibyo na measures zitiro kugira ngo cyabo twakwaki webare muterekana sa program Madam Ruthi amazina nbanyitari ndasara kandi gukora ka district inspector schools nyenda kubanza kusima terekana sa program kugira ngo koreta umuramugwe in fact umutebekana sa program ko wagamba kinja abana batwiremba ko mashomero konka itwekisinjiro district tugerezo ho munonga kugira ngo how can we ensure progression na cooperation cases is chirumumwe eziriyo mwene store hunt fighting anazo kwemu number 1 tutireho parent sensitization tuine community dialogues no shanga tukora team naba community aba probation and welfare naba community na health oshanga tujene in fact wazankanya kitunda part even there is UNICEF na yeka fundingaho kugira ngo how can we end such a cases ombyaro hati to meeting abazire tugamba na apana maka runji no biye yazire muheriyeti yecu there is another future ariyo future yeye ryo negisha hato shanga kashi hatkanywa mize ryaha nanga vocational ryaha rwajugwawe ningashikeze imbere ryahife yawe kabuyande ryaha kandi umwana wa murikamuka apana hato shanga baziro muzire umwe nuko educating the community the value education kandi education equatirine mostly aha vocational acquiring vocational skills hato shanga bazire nangwa tukoma nawo umwamba abaziro muhino bwo kubeto mu community dialogue akagira babura konka tubantomanya ngo mu cyaci omwe nubace abinje tubakucira kuburayo hato shanga twazo mu cyaci tushoma nabo tubagambira mu gashogo bwo kushoma tubagambira mu gashogo kutwara umwana umwe ya kuza kwa yaringa practical skills hat for example ngo muri Sinjo district we have so many youth in fact we have skilling the youth it is supported by UNICEF ntwete menyeto tujeta hamagombora tuita bamagombora tuita mwene na community leaders tuba traininga kumara nkebero bitano oshanga mwene bakorenga different skills kandi omwe tube encouraging kugira ngo parents abo kubasa supportinga ningo mbyaro you buy their products to motivate them hata nkama shomera minji twisinjo tachiro bya muno kuzagura za cyokambara namwe n'umugabo itwaka tukekura katara kitu twine minyeto yite itwashomise nekora choka twine minyeto itwashomise nabakora amashitago kwesiga twine minyeto yite yabe trained nekora reusable pads and they are distributed in schools mbenu by the one that note Madam Ruth nyenda kusima ebitongore etwagire munonga
omukurebuka ngu we are skilling the youth. Echo nimbasima. I want to appreciate UNICEF, I want to appreciate NRC and all partners FC kugira ngu that program yo kuskilinga abana bitu. Kandi kintu garakasima district leadership, technical and political wing. Uzuma tubasima tine bugarachiro mwebaro buhagizi mwebare kuhagera munonga education manyahati ikintu cyona cyaza kubonera ninge cyaro cyaza kubonera the education abantu bamanya value education. Twenda kubasima tine bugarachiro honorable kansarazi, twenda kubasima omurunji witu chairperson C5 Mr. Ron Turahi, all members of parliament mwena obane chairperson C1 abomba tuyamba munonga abo babonora bakyagura bundi nana amanyato mwana na akazara aryomuka mwene buryo umwe banite tu chairperson tu obane trio banchi all of them itokunuya ntukora nka kimwe kugira ngo twashumanya kitunga atoshanga chairperson izawe oshanga mwene community yona nene kimanya umwena na ntwena kusima also na religious leaders. Hatu kutuza kuzayi oshanga gavenero wakanyamizi na kimanya oshanga father nyatunda mwenu we involve every party. Babare mnonga iwochirinito ya programu ya sisimuka abona abana babishiki. Abana babishiki konko tubagamba tutyo ojuke hinena nababoje abakwa batwecere n'abamyaka yes nabimyaka ubundi rwinga netyo ninga hine abana baboje nababakwa bari mbateganisubwa umukushoma kwabo ubundi school fees zabura ubundi amakategory n'ibindi nabo batahirwa bakazi bakuru na nabandi bishiki mbwenu it has to be like two sided okuye kugira ngo twika mwana wo mwishikiremera abo kwani wari kutwarenda akajekora kamareje myaka akonsya akarisa akaheka akakora buri kimwe atambaye rwiza bakimanyisa ngo babine kwamba ba taken care of more than any other person. Kandi tonchegarika abazire twarebo bundi ejo institution hamwe na nabe bembezi bayisinje cibara muntu bakora nito bazire bundi abana bitu babaye shanjiro mu situation ejo nimanyati tine muzire wakwe na cenda nkacha chabireho reka twege ku tinkumo kuna kucheta konka kubudabuda abana bitu kandi tutakamuteka rero tukamugambire rero umwana ke yanga we nakazakamanya ati mbwenu ati nyesi atine cere tware ba institutions nkezo ze byo mukono umwana nabasa kumutwara charani umutware yes maybe area formal education yaremere umutware umusaruni at least ayege byo mukono na nyesi wabo taruho abe nabasa kurebera akakabebikeye akazire so mbona abana kabo tutushemerire ku bantu bateka umwaga cyabiro nicyo twasasana nitombwire bwitu mwenke bitukabireba no kugira ngo amwe tukahirwa twatwara ubundi amwe twahirwa washanga twashyize imyaka yahandi hace batushwerera kimwe ubundi ushanga muzirani wakatira bamugunko bucahika mwana no warankekeza uvokareba yabo kuremerero kareba abo kumujuma mukasheshe no mwabaziyo tume twetombegere byaba bana turebe nece cyakubasa kuba cyabireho mubuzeje mwetegereze then obase kumuterehe cyakubasa kwege cyakubasa kumuhera nyencha kare then nagwa nyumenye nawe yaza kugira amagara agara ture nkago watwire nko kwendobeje na n'umwana ngo kwayine kubana n'abaje cyane cyane abazire tutaka generation okugambira abana bite binte bukwatirina na nenshonga eningache twakwesire sex education ebyo mbonano reka tutaka generation tutakaberekera abandi nito bazire babana bareka tubagambire reka abana tubafeho bagumo mu ishomero along the way cyane cyabarabentu baraba mutubentu basagamba nabo tutakatina abana bito bundi tokamanya tukayetambira amakana renda rero iroko sobanya kwenta beno watura roko no wagumokwe ninga abanyawishenkazi ninga amanya byakatorize nkahi ahabwenci wo muzire nyina wo mwana uru she wo mwana uru abonje taguma no mwana wawe kamarebero kamutebeka nsoka mukoro kwashime kwa nakora kazara kana cyo kakareba ukarundo kuwa katebeka nsa no mwana mukamutera echaji mukamushomese byayine kuba nashoma umwana akagumiza makakora mureke kwata emigugu eyahika abana banyu mukajihereza abo buseri
kandi abana barya abana nabo bine kama wamarano wafa kwasire ni wafa kwasire aba ba anta twontusindikira abana bituma aba bagambere nabo bine bizibe byabo nabo bine abana babo babarene toche yakushango ko yindi case reka tureke kubateka bitureka tutware ubunani zibwa abana tugambe nabo tubarebera umushonga kezo mundi tokamanya tukabasa kumaraho ningasho kucendeza ekizibeci program ya sisimka ekiri munegendo misho ubahati katuzomka humuro kace ntuza kwa ntugaruka ntuza kwa tukwinira umujenyi ugume hati voice turebe turabe tugambaho utakarwaho. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Brenda Rizoba Uganda mwetebekanisize omworeko gw'ebintu ebirukorwa mu Uganda buryaha ebirabiro na bitano kusiye ebirabiro na mushanju byo kwa mushanju oku iweza Independence Park Mbarara City omworeko gwa Bubu Show ahabwa Brenda Rizoba omwaka ogu gutebekanisibwe Ministry y'Obushubuzi amakorero n'ebigombe by'abeterine ijo erebere ebintu ebirukorwa mu makorero mu Uganda kandi omanyane n'abandi mbwena abahinji imwe abarukongera mutindo mbintu eminyeta bari mu kushubura abashubuzi nabe byo buhereza ogu no mugisha gwanyu okworeke kimuri otafero kwehandikisa habwa national IDs obuhereza bw'ibyamagara bwabusha okugabeshagama okuhandikisha byo mushuburo yawe n'obusigo bw'emiti ahabwabusha no kutahira mu busha okwata omwanya no kwehandikisa tera no tumushanju 83 88 89 92 etakahwireyo by Uganda. Build Uganda. Hello? Aveno? Hello, madam. I am Mr. Longido, the roof control officer from the district. I've never heard of you before. Trust me, it's a real job that you don't have to Google. Now, please, tell me about your roof sheets and don't leave out any details, eh? These roof sheets are called Orientile from Uganda Bati, and we've had them for quite a while. They come in many colors. For us, we chose this color. They are very wide. So we used less sheets, which saved us a lot of money. Wonderful. We'll be reaching out to you with a report in a week, eh? Okay? Bye! Shakari nju yawe urukwesa Orientile amabata go kusinga y'obuhango okurwa mu Uganda Bati. Engineer, Uganda Bati. Genjagala go! Uganda Bati, Uganda's most trusted building solutions partner. Buri mwaka mwana no Avon Gomani obo radio wese kwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriyo mirakongere
Enjoy your money at Radio West ekutusako David Tutalo nyange ngenda kubeerayo nnyo mu Kinihiro Mirankongere anti nga 26 endonge genda kaba wabayimbi banji nnyo kigenda kubeera kikambwe nnyo ndongo ku ndongo lukoba ku lukoba David umwe izo mu Kinihiro Mirankongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe program mechirisi simka ochine Jemima yebare kandi turi umuntu gendo misho kusyashaisha tu ayitura bentendera program eji twatungo mugisha tungo mujeni ari kurgomu Avas International University naza kwa na twayanjuro mbwijwire kandi atugambire he kwatene na Avas sebona kwacira webare mujekana sa program barabo mugishogu kandi ugaruka kumpa chance yo gamba n'abanyihanga ashonga zo wegese amazina ni Lucas Nuwamara kurugo mu Avas International University kandi onchirize mbase kutabarusana nangwa no ku celebrating aho abahurikiriza ningasha barebe ba TV West nyoni nchkwata ngo kubaho nembabazi mwenu ibintu bititineho control kuryamukara wimuka ruyare no kutsisimira ho ruhanga nimba simira ho ruhanga abarya herokwe kurango twabasa kufuna kasheshe karungi kandi abatabasa kufuna kasheshe karungi nimwe nshabango ruhanga agire ki yakora aho yaratebekana sembera Avas International University nkaburijo ntshangwa na Bweru nansa na municipality wa Kiso district ati wahikomuru na Bweru nubwo kujurotiniza university nabaza kikana mama na Avance niyo university yonkero aho mu na Bweru aho nito twenkabarumu mweni wo muntu yahikoma kajara ati university na boda stage na uyo muwena na amanyangu na Avance International University mwendo nchirize ngambere abantu abari ya TV West abazo nchimasa ngo turi countdown nabara bwire buce mnonga tukahika kumuruka mwena haryogo wafunira admission ni kwa nangiriza kugira ngo yetebekanse kandi utakabwina admission chance ciruho ninchira kubagambira ntito basare zitu zirya first come first serve mwene surot says to be tutebekanise zo kuhereza abantu basare zicuruho hati yono basa kujana applyinga kandi nituhereza admission no tandikira kushomba koko nkukira kubagambire se muzindi kujya kubashomera umbwire bo misho zirya WhatsApp ati yono bora boringa kunuya tichwetengesa ngo yirukango ze Kampala kuronda umwanya no basa kutera documents zawe bishani obitsindikira WhatsApp tubishwijume twine timwe turaho nishwijume papure kwija online tucheza kubireba tukubuzana kosi yawe y'urukwenda then tucheza kureba kosi y'urukwenda tugeza aho kureba ebyo shomere ebyo yineho na kosi y'urukwenda no matchinga by'abantu matchinga ruri identify twereza kosi kandi byaba bitari kumatchinga tukwera kukugambira the right direction ubwo tutakajireyo Avance mwine cost yabo kati ngo mwana rw'amazire senior 6 yabone nyanda kushoma IT nyanda kushoma medicine mwene bye bitwanzurebera ha university ati mwine cost zi ha university now ho barumutebekana so program wicuvuze cyo Avance International University amashomo gitu tugatebekanise under different faculties ningasha amashomo minji munonga for example natandikira nka faculty of science and technology twinenka course ayiturukweta bachelor of information technology ebya karumagezi ninchira kwija hangamba nte bya karumagezi obwiro bunenshonga turyo mu computer era ninga shobwire bwa computer bwe no muntu nayetenga kugira umanyiri vombi nte bya karumagezi mwene twine computer science twine software engineering azezo degrees ndi kugamba nazo nzibazine diploma mwene utarukubasa gukora degree nabasa kuba najikora nka diploma ukora degree no ine two principal passes kandi utabasa kufuna two principal passes hati wogwe nayija kora diploma haza arihe change aho nangwa ntakagumize muri cyuwambuza twine turukweta HEC higher access certificate hati hari umuntu utarabase gukora degree
yari mu degree na diploma tiyabasa kora ki kujikora hato go muntu national council katwikiriza nangwa na universities enyinje zindi twasharamu kugira ngo mwana kugira ngo repeating senior 6 abo kubana tumanya kugira ngo omwana atakugwa abo kugira ngo tayine magazine ninga takufayo ari nshonga nyinje zikubasa kuritira umwana yago nubwo atwire na performing aje munonga kungata yimuhika nkumbiza mushanga yafuno kuteganisubwa haza results zitisha zubonire mwene tuineshi turukweta HEC higher education access certificate hata ijo no bridging course okugira ngo max zibasire kwijaje kugira ngo kore diploma ninga degree hata no kora course ejo niyo mwaka gumwe gonka azo mwaka gumwe kugukwa hati yo no basa kora degree ninga shi diploma yechiroto chawe aza nayo performance yayo ne determining abako bagishyikireje munongo mwaka gukwa bakora degree kandi ukuba yaburaburamu nakora diploma haza nayo ne gwibwa utagira ngo nayo ne kiteko ngo kore ki ngogi konka bwenu abana abo nyenda kubagambira kugira ko bakubasa kuburyo kuri results zica mukaga zitarabonireje munonga amasiko garo nangwa nabamwe ijo ndigire kwakire simuzi kwikitano abamwe bakababirigiro bagira umcyaro mwene kubanterira amasumu nabahereza amasiko kugira ngo noyija nokora kosi yo mwaka gumwe ko kuheza umwaka gumwogo gwa heki hato ijo kora kosi yechiroto cyawe mwene bakubasa kuba baryokwe amazima garugo omugishaguro kandi ikindi ekibuzo nitaka kigarikire kushikaho je twine turukweta basari basari no kushanga no shoshora sentence hati to avance ntigira ngo shoshora sentence of no bwegese bwo muhendo shoshora ka sente kacheka takwenda kandi ukashashura pesa na yetari ya pressure shashura ka sente kache hatari ha pressure of no bwegese bwo muhendo because ati to kutureba twareba Avance International tureba bunde binte byaza international tuition tiyaza kuturemera tukabura kujibasa amazima garungu tuition teraremere nko kuna nagambire kigambo basare hatito ntereza ntubakwatira mwene ntukwatira abeje munonga kurango muzire tiyafuna kuteganisa bwo mukushashura tuition kandi international nenjoro yo kugira ngo ito turu kwakira abana ba Uganda bonka ninga shobuhereza tubwa Uganda yonka turi international tuina abana bakurugaza Somalia abana bamwe babano barugokwe za Rwanda na Tanzania kandi ikindi na nabashomesa nabone bantu barugo mahanga gatarukushana icyango ntufokasinga kura service delivery quality service delivery kurangwa abana tubahereza ubwegese bwo muhendo obukwija kubasa kuba yambumbwire buco mifu ati twikacha basari no hariko nafuna basari apa forminjereje warakuka kuja kufuna admission form numu considering achimwaza kwezo za basari we baromtebekanisa program okuhereza basari ta performance ta kugira ngo notukura ninga no iragura kwihaho obwiro bwinji nutwakira abana bakuba ba recommended ino bwo kushanga umuzire ningo mweji yashikira abebembeza acumika mujira ati amazimo mwana wanje hereze cya mugaga ninga hereze cya kana konka bwene tinyine kwetebekana sombye sente nabanisha bakwa kubarho injiro ina kubasa kwaturwa ningash na nabazire bamwe niko kunkuba nimbagambira niyo no basa kwija direct otuherezo kushaba kwa ojroti nabani aho kuba twina abana bakwesha shure sente zabo nga fees tuition no kweru kuberi kandi twina abana barukushaba kugira ati nyowe tindu kwe basombye nshashura mwe nanisha bamunkwatireho konka koko nabanagambira umukutandika first come first serve hati nicimanyisa ngo no yenda basa hati we no ija ora kuchire kugira ngo utakasha ngo wiro mu myanya yitutireho ya basare yakoze reki yahwireho ndugaruka kosi twineyo namwe nuko bushaho nani nyenda futero muranga abandi nubakumurike biro bina konka bo bushaho na muno nabakuza kushoma certificate ombyo buzarsana nibyo bushaho hatubona bebirabiro na mushanju byo kokweze nchimanyisa ngo bine yonka 1 week yonka kuja kumurika actually it is less than a week so ati mwe barkwenda kushoma ka certificate in nursing certificate in midwifery nimwe nitubakira kosejeroho twine binje biru kubasa yari kuyamba kurangwa argayo ryo mushaho mutendeke ningo muzarso mutendeke imwe numija kumurike birabiro na mushanju byo kwa mushanju ibyo kokwezo kuturumu chimanyisa ngo niwo chine chance mpango yo kubasa kwa applyinga kandi tukakwa basari niwo kijoka humuruka okafuma environment yeta university abokati wano gamba byo bushaho tukabe to expecting ambe mwene bunde za laboratories ebyo na mbyene biri yamutebe ebyo na twinire chumwe twine skills lab ninga shi lab yabe rukubane bayamba munonga kurango bafuna hands on skills so abana nibaba exposed bwenu twine exposure munonga yabana and we have partnership with hospitals nyinja rwajwaho kurango abana tubagumana barebe byo mu class byonka
bagaruka bazana na ground bareba abagira mu field ebintu babitambuza bata so to in environment nungi kuramwe n'abana nabafuna ebintu bakwataho kutari kugira ngo baze kwiga baheza kose nabavuna exposure bareba barwire ba interacting nabo barebe bari abandi abagira mu field ko bakubitwaza then nabo begeraho ati wajya ngo semester Muneza numumene index zinga twine index 3 twine eyiturukweta main intake je ya August hati ngeje tuyomutuzamo ejo niyo main intake then twine na intake ya January yo kukubanza then na intake yo kwa gatanu hati jeshaho murango muhango ningutera intake eyo kwa munana eyituriyo tuza kutandika ejo niyo turukweta main intake atabata abunda ayitwa batakatunjire admission forms tucererire ningate ntubasa kwija amazu matindagire ngo cererire ahubwo bako kigwire kunko cerirwe mukaci kunka kandi ntwija kwakira urahuke ati we yoriyona no basa kubora ukuntu yango mu western or kigina ninkutera umuranga kugira ngo bwire bwa na bura yo bwire buki tukacingo ruigi mwene hatiwe rahuka wa applying kuko nabagambire ze sumuninja kuzubashomera later time konke sumwe ziri ya WhatsApp ningashi na nawo kubasa kuzakara magezi amutimbagano nabasa kutypinga www.aviu.ac.ug hatu wazargejo site no basa following ampora no reba haro application niyo no applying kuko nakugambire twine timu mpangwe tura online erukureba abana ba applyingira online efujume papura byabo tukora career guidance ningashuku yamba abantu mbyo wegese tubareba kose yarukwenda nane yashemerire gukora then ikana nabazire kumanyisa nandi nko mu cyaro ubundi ndiyo ko mu cyaro nimbasa kwata academic documents zanje nzitere bishani insindika WhatsApp ntajire kutemba kuzaza kampana kandi hatkor kwija kumurka nubwo turi kwija kushabezo documents za originals tukazireba mu tukafuna ku registering konka hato mu application process torukwetenga kuza kuteka mu transport na no kuza Kampala ibintu shikabonera siwo notere bishano tsindikira WhatsApp tubishwijuma of course no tugambira kosi yawe yo rukwenda tubishwijuma tukhereza kosi ocubano ija kumurga wono no gukora registration hataho nto turukwenda kurebera documents zawe attention ga yakasente tisha nebaska ninga bo mucyaro tugumeyo tutaje basi kandi kana kugambira twine basari kandi to basari ziti by the way nintera no muranga nimanyisa abariyo kwa hera bari no bareba TV West basare zitu zuruho to basare nkesi mukubana umuhuriro mwenu bagera ngo basare ucishoma semester yo kubanza ya kabiri rero garuka bakutera umurundo gwa sente ushange ziba kusasira umukoko umusemester yo kubanza wenu bazishashuzo mu ya kabiri ito twe turi Avance International University tukhereza admission ijo nebera haka sente kachaka koshemirire kwa noshashura kandi aka sente tukaruhinduka nintero muranga otakazoko mukashanga uriyo noteganisa bo mu university zindo kateka una kununu kwebiri basare zitu zuruho kandi kuko nakugambire neza amazuma na nabazishomireho nibabasa kuwitnessinga nabatugambirira amazuma basare zitu no shaka sente kace kandi nuko ruguma no shashura mpaka tarehe byawo amara umwaka mwe ntwati twayongeza sente ngaho kare tugambireze namba ze semester kubasa kuba contactingira namba zese muzitu nkaba Airtel twine 0 mushanju 00 nkaga na mushanju 0 mukaga chenda nemwe 0 mushanju 00 nkaga na mushanju 0 mukaga chenda nemwe then nambe nijo ito ya MTN ni 0 mushanju mukaga shanju ni 5 10 na mushanju nkaga ni 3 0 mushanju mukaga shanju ni 5 10 na mushanju nkaga ni 3 eze sumuzona zirya WhatsApp eze sumuzona no basa kuzitera kandi timu eruho yo kukwata amasuma agwe kakwereza response omubwire ataruhe byabo rinzire ho turebe nibazafukana bakwereze cyo rukwenda ninde bo bidaceka bwitu buri muntu buhayo ugambo bo bwamuhera we baromte bikansa program ni nyongera kutera umuranga no kumanyisa abantu ngo biro byo kuhumurika byahika kandi ubu byahika
ruku no father reka kuteganusa ubwongo bwawe no guteganusa munonga no teka kushoma munonga Avance International University obwegese yabukuretera aha muhendo gutara kuteganusa ekituru kweta basari ijofu no bwegese bwo muhendo orukushashura ka sente kaki okumurika nebiro abiro na mushanju aha bana bashaho abari yarurengorwa certificate okumuriko kundo kwa banda ba diploma na faculties ezindi tujya habiro bina byo kwa munana basare tukizine admission office kigwire ntucyakira beji mweno yoriyona omugisho kigwine applyinga ngo kunanagambire procedures zitwatwagambire zitere bishani documents zawe obitsindikire tubishijume twereze kosi yoshemerire kuba nokora ojo humuruke ebiro bina aha management ya TV West nimbebaza management ya Advanced International University muri abamani kandi toyongere tugumize mutuhereza ihangere Advanced International University nibo baba tutayiriye iworo munoro ndaho twara umwana wawe university ya manu umwana harashome environment nunji bakuja laboratories bazine computer studies computers bazine bina bashomesa bo mutindo utakafera kutwara umwana wawe akatungo bwegese wo mutindo kandi habeyi eri kubasika program ya system kecero munegendo misho katizomukanguro kace turimo tuza kwacira muze bisisi no atushemeze okusashayisha tuzenye neza kasheshe mutakarwa akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Mushanga kaberebe mukazi muce mukufata ubame birebire akantebeza kasayiti kuba kashoma nakicikanywa nikeka kawini atirenda ukawino yinenda atiwe tinjire utware mwirwaro akebera kawini babuya mama yabirinda munana bakata hasiyani ubishe nareba nanyina yabo abana bigena kabashirire abana berigena bana kabashirire bazire maberigena kanomshara abana berigena bona nebituma abati kawirine nonshaza abati kawirine nonshaza izo munani wake bane komkataye abagarame bajikwatira mukashawo